Ceremony District Basin of Financing Assistant Pu AC Kim Pen Kiso Kyun E Pen Lokachari Osomara Phan Check Kiron Pon Pulunia Hitia Long Jor Cholangasa Hem Kang Pupon Tomon Kithi Parpiga Jok Hemrit Kana Hogdunatum KAC Revenue EM Mate Lokeremi Se Amar Singh Tiso Aphanang Ravik Thapu Kachuning Report KAKIS is a song pen in Ding Po conference ke paman po Lakha Krihini Puluni constituency along Puluni Hiti along Chojor Cholangasa Hem Agriculture Department pen piponsi Patumi em Kangbora Killing a reading pen in Puponlo La penon kiven ji Hiti roi pen ke Jorpon Longpo Pusi em Kangbora Killing pen ning Jepon La son thak thak sinon kiven ji Puthota Sing Kansetami Kim Rangpon Thubom Lang Pusi Lam Thepak Langpo La pen Patumi Labang Sojai Mek along KAC em Kangbora Killing Puluni Town Chairman Moja Singh Ronghang Puluni Lem Chairman Vidya Singh Rongpi Puluni Central Town Governor B Sanghua Tum Chitongdut Puluni Penang Kiloberta Drubobe News Take Report Pay News Kapan pun channel itu. Itu mungkin kebukan gitu ya nih halu bukan orang itu pak nih halu orang kantornya orang tentang hal ada tujuh orang tolong kok latihan manggil hai hem tak katanya ini lah ya ini lah government itu ini lah hem lah album kok ini lah mungkin nanti bukan lebih kok anu orang itu ini survive ke tangga mahal itu mereka hari yang masuk tangga juga gitu anu yang perempuan anu program itu juga lalu kita lagi rasa untuk tapi ini nanti ini negara ini nanti malah hanya kilo di negara departemen koi penai ini memang itu kan ini dan itu komisi mal kalian pasti itu berarti ini ya apa yang kampung lo mereka berdasarkan dengan data bukan tapi itu lada lama Narua Chiklo ni Pioneer ke Parni Lakhain ko Singhason constituency ke Paro di Sobaya Havar Long ki rong pia rong la pen to hon sing ing tia rong la rong ni pen pangrum pet pute don ing koi so se hemret kana hokdon non bier tang ton pen arjik tha leson si pini por phai plia lom to mon la pen arve ke the par pe ka jok di Sobaya Havar ke do ara ta tum penang an ki sung phonang lo hemret kana hok pen chenglok non amat ki chungmo ve ki junmo ve kangcher kalang it pen si chechak nang lo Lasong bong pen mani ke sok sang tangka mahasitami na hok dunlo amparta ke sukiun e pusitami do lapen ke labang so arong non puan ta kaching thor amo ave pinlang lasong se sarkar pen ke rona hemso PMAYG mate Awas Plus pusitami madu talong bang avelang amparta ration card orunadoi lapen ke prek jam sarkara scam do puboy phisita non puanita ke claim pa phit ho pasonsi nang manlo Nona maja semet ke National Highway arayamasi aronglo. Bon seta alang litum kachelenga towar seta mi non puarni miun ilang pusi disobay havara ratatum pen ning duk chipak langpon. Lasi Karbiang long tomons konsir CM Dr. Tuliram Rongha ke Japon tim Karbiang long along ki claim ki theki ding do atum aphan pusita kachuning ripadopon lapen Pinia pinap ang bong nang chilang vek thaputa loker emisi mati em Amar Singh Tiso aphan kachuning ripadopon Bolong koma jipen ng Kiloberta Joy Kim Taro News Take Report Pay News em Omar Tiso phansin nang rap tha punili ki du kala ka joni hem do thaiwe pinia tomon ke thia joni ekdom do thaiwe lo ke cholong le jun long le pena joni nang rap igi ma pusinili nang chuning riglo Aja pipi dong anak hok dong ini pinyang itu. Ini tinga bang ke ban plia tinga belong ke hola martar ta awik pin lo. Sok sang anak hok dong. Sok sang bang ke ave ta sang ta idang ne do mui ke lang cham lo chuno lo. Nanti nali pino weke nasi tu ikut lah. Ni hadak ni limu ham si do igi. Hola da. Ha bang. Dake awik dalo gede. Awik dalo. Ijola peranti abitung atum kevang tega pot alang nitum han churu parpik lo ning sam piklo nilitum pini di Sobay Havar rong long pirong pini tumon kitip na jo
hem rit kalukson do pik lo la si alang litum na kahum ria pachuro lo la pen singhason ACM Talaga. PM. em atum phan kachuning riji la puke la phela nilitum ke do athaya ve tha ka thai ve rong to war anta ve ju la si nilitum la sa tum ha kachuning ri abang la hen lo tumon ke thip yok hem ta ve der lo ela sinang ra vek nai pusi nilitum ma ke rong arap pen chuning ri lo la gang burat adulo si alang nang litum nang ra vek pu pusi nilitum ma ke ning thilo tu warta chulang Ate ladak don ko an liglo nila da hem riken hog dun ke. don krip ho an susilo anta pini nili ke tek lor ba don krip ho abang ke ning ve ki sangya dim anta videl ekdam piri anda cham lo Ko BBC kan hog dun iglo ladak along. do pilo sok penang lo sang piri anta vi usumar ben la pusi hang ju non ta ekdam tinga chi dip pini la son si klem pro le do thai videl la si nang ra vek nai pusi nili tumang ke chuning rilu la sar dum antami tim kar benglong sar tuliram rong hanga phanta chuning ri padik krim lo nang ra vek nai pusi nili tum disobai la rong pia rong pen chuning ri padik krim lo la pen ti la local MEC sar morti so phanta la sonsi nang chilang vek tha la pen nang ra vek tha pusi nili tum ke chuning ri lo dom nilimen ke sangmirong pharpi at nilitom ki sung thek tiklo at umorsing ti solip em tenhan ke nilichini edalo sita menili buhut ka chupidun vek umorsing sar umorting ti sophan sinili kachuning rilo mane radet jo ave pin he rit mas ave sang pen kedang lok usumat tipi kichi anta ape arianta ave derlo le sinili kachuning rigang tong mang ke sar umorsing ti sota nilitom phanang rapte mate nang rabek ta son tepu nilining ka chitheta do iklo lasi pini ason son atomon ke theki katpena joine hemta velo nili korpota akeng chinglok dun ponglo hemta sang anta ave osomarta anta chumong ve non ta sang ta kete sa ekdam cham laplo ipirita velo lasila an kisung la anakisung lo pa sar omosting tisota nilitum phanang rapte nang rapte pukalilo nang rap Je thanik thata. niliman ke longki rong pi La pen ladak ko pia rong iglo. rong pi rong Rong pia rong mane ko pia ko son. longki rong pi rong Longki rong pia rong. Gang Pen bara ladak nela. Kopi constituency lo nila dak. singnason Singhason Hawardi. Tangte nilitum aphan kilo pos lo. Bitung tong ha. nếu đất tương mà phạm mà nên nếu đất tương nhiều là son kisung cái boy là son Kopi pi ki suge pui iglo nila. là pini temon pini này cái vàng à mẹ hem pini nang paluk son pi là son Kela. don krep hot rock này dulu Man gitu di. Tangte nang litum konsila la non kido charibom atum phan pine kachuning riji la son do igma nang itu. ôi ti là he non ta chỉnh vải bom đó chứ pini nang rap thế gì mà pini rồi nung lắc mi li long nang lấy tương vàng lo mi lo là xí nang lấy tương à long này li non nang chút neng ri đi bây giờ là pơ lờ đây là he ni li tương à rong là an là son cái polo à hem à về rồi đấy dù thằng hội ăn là xí đã sửa hết đi alamang ke lapulo je hemso sarkar pe nang ke rapte hemso pe ni nisita me long duni ke detlo la sinon mang ke manela tumon ke the hut nang rap ason te pusini lining ke kachema thalo la pe ni lining ache thelo neta sar umor sing tiso ke nili tum phanang rap vekpo athe nili tum ke umor sing tiso sar hansi buhota chupilo po la sidang rap vekpo asor sarkar han ke chini ni dalon ta ka chini ri thot kela alang li umor sar umor sing tiso phanan vet lo po pere he litrin nang kele tho hemso nang kele tho la hai ke long de dalo sarkar hin tin ke Ration job card ave ration card ave jatave orona doi tave ajatave nasi pini pinap tol hola hai long ondelo pini pinap ke do phan le nili tom phanang rap anta choklo Borsing Ronghang Auditorium Hall along Ceremony District Basin of Finance Assistant EM Relief Fund 50 lakh MLA scam nang ke pale ya tengsi Ningkan Arjon Scholarship la pen ke soka chelang atuma phan check setami ronpon bomlo
Lasonsi Patumini Paisir Keparni Setami Kedam Tangason Tak Tak Se Patumile Thota Lokachar Leo Somar Lapen Kiso Kachilangatum Bang Paruhinira Ner Kepra Hinia Phan Puthot Chek Ron Ponlong No Lapen Sochengkhenta constituency abang ki non ki weng jilang apor arni hot pon pen Sochengkhenta hawar setami pipa jerdam thupo Lasonsi e prang ki weng jilang setami nili phan rat ahir jumi dobom lang pulote Lasona kam kimi rat phan pipa jir pon bom jilang puta hawar ki hat LAC MLA Dor Singh Ronghang pen pherang kiang no ning jipong Lapen bangso ki pigi pajir ajay me kalong aluhia manping nangka chitong dun KAC Town and Country Planning EM Kangbura Kiling Land and Renew EM Amar Singh Tiso Deputy Speaker Ajit Kumar Dev Lapen penangan manpeng ki do ki theki dingatum cherap chito dun pen bangso ajay me ingsam jin pen pachun pon Pholoni Penang Kilobirta Drubobe News Tech Report Pay News অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰোগীসকলক আমি আৰ্থিক সাহায্য দিবৰ কাৰণে সুবিধাবিলাক পাইছোঁ তাৰ ফলত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মই ৰাইজলৈ ধন্যবাদ কেদামতাং নিংকান 2021-22 labangso ningkan hidup wok lu cang di osomara tu bukan lapente kisu kecelang kisu eng tangka maha kawi pen doai daru kisina mubi bang kutumhan kerap kepi payirja phan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma hinpen MLA Tumbhan ningkan sekpen lak pokep patangka CM Relief Fund pen pibonja phanabang awar sainang pido abang soteng pensi nili ningkan azon bonbonlo penon bong bangke chugiramta ningkan order ekoi sabais labang so ningkan tangka bangke pini si arni lo check distribution lasi nangame to prodante kedamtang aningkan abangke bang haru kris isu se logo jan dia somar apente si kecelang atau bapak-bapak rampon dong lo apen logi bangki ikan matang de pini kerong bangke tak soceng kenta homosit mandep si kecelang lepende logo jan dia somar tumphan bang paruni ra trokner kebrahini abang kutumhan pini rompon lo lapen soceng kenta homosti aphan kani kepregan si hokpon lo hodak bang Chief Minister Relief Fundৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু কৃষকসকলক অনুগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰত্যেক MLA সকলক 50 লাখ টকাকৈ দিয়া হৈছিল সেই টকাৰ যোগেদি মই অন্তিমবাৰৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰোগী আৰোগ্য কৰা সকলৰ কাৰণে চেৰমনিয়েল চেক ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন মই কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চিফ মিনিষ্টাৰক MLA হিচাপে ৰোগীসকলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এনেকৈ সহায় কৰাৰ কাৰণে যি সুবিধা দিছে তাৰ কাৰণে চৰকাৰৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মই হাওড়া ৰাইজ বিধানসভাৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ সৰ্বমুঠ এই যোৱা বিত্ত বছৰত ৰোগীসকলৰ কাৰণে 558 গৰাকী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে 554 গৰাকী সৰ্বমুঠ 1100ৰো অধিক বেনিফিচিয়াৰীসকলক আৰ্থিক সাহায্য কৰিবলৈ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ আজি 282 গৰাকীক সোচেংঘেন্দা সমষ্টি বাদ দি সোচেংঘেন্দা সমষ্টিটো অলপ দূৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ঠাইত প্ৰায় 40 গৰাকীমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰোগীসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচীয়াকৈ ৰাখি থোৱা হৈছে আৰু আজি আমি 282 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰোগী আৰোগ্য কৰাৰ কাৰণে এই দুটা বেনিফিচিয়াৰীসকলক 282 গৰাকীক আমি চেক বিতৰণ কৰিছোঁ গতিকে এই সৰ্বমুঠ
Aruni Pioneer Capture Campaign Ninia Parman Langtu Phangcho Memorial Hall along Karbi Anglong Kisan Screaming Sabha Thi Hekpen KAKISS Asok Ingding Pho Conference ke Paman Pon Ninia Parman Aruni Pioneer Campaign Circap CPIML Asai Hem Langtu Phangcho Memorial Hall along Karbi Anglong Kisan Screaming Sabha Tum Chepatir Piponsi Patumi Aruni Pioneer Campaign Pinyaru Circap An Ada Baporpen Song alamata ingthur ponsi analo por phaikri si pen ratamai pi paman pon mai kachari pon longki phangcho pen aluhi pachini pon bangso mai longki AKISS Center Committee amai phu Arup Kumar Mohanta Chitongdun lapen aluhi aman pe kachitongdun former MP Dr. Jayanta Rongpi amparta CPIML amai phu mate abarim EM Rubin Kumar Phangcho amlong ingti lapen KSA KNCA atumta chitongdon Simai RDP don amparta KAKISS akimi akomiti kachari ponchia phan president lake Longkiram Phangcho working president Longki Phangcho lapen general secretary Bikram Terang amparta kadokabe bangpho kebraisia member atum bangso kimi akomiti along cherap kachito dunjia pha chitongdon Lapen halapua barim MP Dr. Jayanta Rongpi pen kaningje ponke Karbi Anglong ke hempre ke hang amen pen politikera party ta sing pon tap olo lahai atum ke hempre ke hang bek asong atum aphan jakong nangke pa bob dunlo puta jongpot Lumbajong Penang Kilobirta Harsing Ronghang News Desk Report Pay News আপোনাক আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এতিয়া বৰ্তমান যিটো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে কাৰ্বি আংলঙতো কৃষকসকলক লৈ পেলাই যি এটা মুক্তিৰ আন্দোলন চলি আছে এই আন্দোলন লৈ পেলাই আপুনি কি ক'ব আন্দোলন লৈ পেলাই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি বিশেষকৈ আজি হৈছে আমাৰ কাৰ্বি আংলং কিষাণ শ্ৰমিক সভাৰ আজি পঞ্চম অধিৱেশন এই অধিৱেশনৰ আজি সফলভাৱে সমাপন হৈছে আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ কৃষকৰ যি সমস্যা শ্ৰমিকৰ যি সমস্যা এই সমস্যাৰ ওপৰত আলোচনা হৈছে আৰু মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আহিবলগীয়া দিনবিলাকত ফাৰ্মাৰ কৰিবলগীয়া বহুখিনি আছে মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচেই হওক কৃষকে যাতে তেওঁলোকৰ খেতিৰ ফচলৰ উচিত মূল্য পায় সেই দাবীৰ ক্ষেত্ৰত পূৰণ কৰিবলগীয়া বহুতখিনি আছে খেতিয়কৰ মাটিৰ সমস্যা আছে খেতিয়কৰ খেতি পথাৰত পানীৰ সমস্যা আছে বিভিন্ন সমস্যা আছে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি আমি চাব যোৱা যায় সাধাৰণভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ কৃষকৰ বিভিন্ন এটা সমস্যা আছে কিন্তু আমাৰ কাৰ্বি আংলং খেতিয়কৰ এটা বিশেষ সমস্যা আছে যিহেতু জুম খেতি আছে ইয়াতে গতিকে জুম খেতিৰ লগত আকৌ ইয়াৰ লগত আহি পৰিছে যে আমাৰ ইয়াতে যিহেতু মানে পাহাৰীয়া ঠাই গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰেষ্টৰ কথা আছে গতিকে ইয়াত ইক' চেঞ্চিটিভ জ'ন বা কাজিৰঙা সংলগ্ন খেতিয়কবিলাকো বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে দুশ্চিন্তাত থাকিব লগা হয় যে তেওঁলোকৰ মাটি বাৰীবিলাক কাজিৰঙাৰ ভিতৰত সোমাই পৰিব নেকি ইক' চেঞ্চিটিভ জ'নৰ মাজত গতিকে এই ধৰণে কাৰ্বি আংলঙৰ খেতিয়কৰ কিছু বিশেষ সমস্যা যেনে ধৰক মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচ মানে ন্যূনতম যিটো খেতিৰ মানে ফচলৰ মূল্য সেইটো ধানৰ ক্ষেত্ৰত আছে বা ঘেঁহুৰ ক্ষেত্ৰত আছে কিন্তু কাৰ্বিৰ জুম খেতি যিবিলাকে খেতিয়কে কৰে যেনেকৈ তিল কৰে আদা কৰে হালধি কৰে এইবিলাকৰ আজিলৈকে মিনিমাম ছাপোৰ্ট প্ৰাইচ নাই গতিকে মিডলমেনবিলাকে বেপাৰীয়ে যেনেকৈ পাৰে মানুহক হিচাপ দি পেলাই তেওঁলোকে সস্তাত বস্তু মালখিনি কেঁচা মালখিনি গতিকে কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰকৃত যিসকল খেতিয়ক আছে জুম খেতি যিসকলে কৰি আছে বা অন্য উপান্ত খেতি গতিকে এইবিলাক ইছ্যু লৈ পেলাই আজি আমাৰ কালি দিছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰিছে বা আগতেও এই লৈ পেলাই মাতি আহিছে মই ভাবোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ বিশেষ ক্ষেত্ৰত কাৰ্বি আংলঙৰ খেতিয়ক মজুৰসকলৰ বিশেষ সমস্যা এই সমস্যাত কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত ইয়াক তুলি ধৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আগন্তুক